Seru nih. Pak. Oh. Kiranya. Oh, Mas Bro. Mas Bro, wah, babon Mas Bro. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We're meant to be in the great outdoors. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Bro. Jumpa lagi bersama Ujama. Jadi sore ini kita mau casting Mas Bro. Kita mau casting gabus. Oke Mas Bro, ini kita di spot yang pernah kemarin kami mancing di sini. Ini banyak ikan gabusnya Mas Bro, ikan gabus babon. Oke, nah, ini para angler senior nih Mas Bro. Oke Mas Bro, kita coba casting, semoga ada sambaran dari babon. Oke, lanjut. Woi. Woi. Mas Bro. Mari kawan semua, dengan melamun saja kita ngopi bersama.
Oke, Mas Bro, belum ada sambaran Mas Bro. Istirahat sebentar Mas Bro. Ngopi, oke? Ini di belakang under nih Mas Bro. Penantang baru Mas Bro, katanya pengen ikut bersama kita Mas Bro. Coba lihat kamera dulu Mas Dari Bro. negeri seberang bro. Oke. Dia mati dia gelanti kayak arhai. Dadah. 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 Buat pelah lah anak you yang pelah. Anak seru ni. Pak. Pak itu contoh weh. Oh. Kiranya. Boleh buka video. Oh, Mas Bro. Mas Bro, babon Mas Bro. Babon pelupuk sawit. Kiranya. Okey, Mas Bro. Zong rupanya Mas Bro. Ternyata hari ini zong Mas Bro. Tidak ada strike, tidak ada sambaran. Okey Mas Bro. Penting tetap semangat aja Mas Bro. Okey, terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak video kita sampai selesai. Tunggu aja video kita selanjutnya. Okey. So don't forget to like, comment and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.